تغلي وقتي أما فو مغشي peut-être dans quelques heures ou bien yani shinin sogoma che lahara akasrun kojugu alakra wode fo sallallahu alaihi wasallam akwa dola kele ni lahara kasru katame ka samara juru min dalendo isenga allahara man jade nimne meleke ba joyi kuna doro irrobe takaboy alakra ko sallallahu alaihi wasallam ko mwashi tawla min bessa na ta place yani ninga bo folo bi tagayro do ni jahanname do ibaye ni aljina do ibaye ni kara nyuman kelaye iben ni soja yani ninga bo sirante jorote ni kara juman kelaye abe yirila ikangata yoromina kamno wakati ibe sirani joro damne tubi atena nafanye ola mawaki yere koloshi ameta minge kabru kono dale balmo anto nyona ke dugukolo sanfeda anto nyona ke dugukolo sanfeda kabru imman nogonde wallahi kabru imman nogo ni ye shuda tolaye ablay kuna ko yere fene de bena data imman nogonde me kishiro teu saragati tanye duwa tanye fura foitala ibetako ABC fambe presse ki meleke kadingese ake dondone fo pusher be wulika mo bi bladro bena o be passer au kavila jete joko parce que sara koy mo be continue au kavila yera kolashi ya hakilito yera la kan yera naga inye be fenfela satamutu wahdak ikele de benasa wa tudfanu wahdak ikelen de bena digi dinge kono wasatus'alu wahdak ikelen de bena nyininga wasatuhasabu wahdak ala bini ikelen de juge ira kolashi laka fami chugo nyumandama سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب